kita ada healthy microbiome, healthy gut environment. So antara benda yang efektif adalah ada toksin kita efektif. Bila kita punya toksin rendah dalam badan, kita tak perlu simpan toksin tu dalam badan. Dalam bentuk lemak. Maksudnya, dia sebab toksin tu, supaya dia tidak cederakan organ-organ yang vital, dia akan disimpan dalam lemak. Jadi bila toksin banyak, lemak tu akan digandakan bilangan dia dan bilangan dan saiz. So bila kita punya usus tu lebih sihat, detox tu lebih bagus oleh microbiome, dia akan nyahkan benda-benda kotor dan kita punya pembuangan pun bagus. So toksin load dalam badan tu rendah. Mekanisme rendahkan toksin, satunya dekat usus, satu lagi kat liver kan. So kita dah ada dua. Liver pun cekap buangkan toksin, usus kita pun dah lebih cekap membuangkan toksin. Okey, itu satu. Satu lagi dia ada mempengaruhi metabolisme. Metabolisme kita akan improve, sugar punya sensitivity akan improve. Jadinya insulin tu cekap. Insulin tu tak perlu tinggi-tinggi, dia boleh handle gula. So kalau gula tinggi boleh bantu lah? Boleh sebab dia ada exist, bukan gut brain exist saja. Pada ni microbiome ni, dia ada pasti dengan 12 organ yang lain. Yang kita baca paper tu kan. Termasuk gut pancreas exist pun ada. Gut liver exist, gut lung exist, gut apa lagi? Skin, lung, liver, kidney, reproductive organ, skin, banyaklah 11 macam paper tu kan. Maksudnya improvement daripada metabolisme, toksin pun rendah, sugar metabolism pun lebih cekap kan, insulin pun lebih bagus. So semua tu contribute kepada turunlah berat badan secara tak sengaja. Tak ada extra effort lah, tak ada mencekik tak makan. Betul. Sistem badan tu cekap.